ቁሳቁስ ተወዶ የሰው ልጅ ረክሷል። ሟቹ ተፈርጆ ገዳይ ተወድሷል። ከቅድስቷ ሀገር ካፈሯ ተፈጥረን ከሄሮድስ ጭካኔ ተገኝተናል በልጠን። ፍጡር ከነነፍሱ ተቃጥሎ እየሞቀን እሳቱ ሲጠፋ እየቆሰቆስን አፍርተናል ጀግኖች አግኝተናል ትውልድ ሰው እንደ ደመራ አጨብጭቦ የሚያነድ ጀግና። እነዚህ አይነት እርኩሶች እነዚህን ገለመሞት አይደል እንደ ፍየል በልተ ጠብሰ በልተ መሞት ራሱ በጣም ትልቅ ነው። እንደዚህ ሆነው ግን ለምንድን ነው 30 ሚሊዮን በቀላሉ 6 ሚሊዮን ህዝብ ይሄን ያህል ድረስ የሚመጡት ለምንድን ነው? እሺ አየናት ኢትዮጵያችሁን፣ እቺ የእምነት ሀገራችሁን፣ እቺ የብሔር ብሔረሰብ ሀገራችሁን፣ እቺን ፈሪሃ እግዚአብሔር አለባት የምትሏትን ኢትዮጵያችሁን አየናት። የሰውን ህይወት ሰውን ያህል ፍጡር በእሳት ስታነዱ ሲወጣ እየገፋችሁ ጭድ እየነሰነሳችሁ ማዳበሪያ እያረጋችሁ የሰውን ልጅ እንደ በቆሎ ስትጠብሱ አየን። ለመሆኑ ይሄ እምነት አላችሁ? እምነት አላችሁ? እናንተ እኮ አታፍሩ። አጃይብ egaan gara jabummaa ummata oromoo irratti haa ta'u saboota biraa irratti sirna nafxanyaa haadistoota warra jaarraa 17ffaa keessa akka kanatti sanyii nu dugugaa ba'e harka muraaf arma muraa aanolee irratti ilmaan oromoo abbootii keenya akaakayyuu keenya akkas godhaa turetuyyuu har'a jaarraa 21ffaa keessatti ammoo waan addunyaa irratti takka argamuudhaaf illee yookaan seenaa irratti illee dubbisneellee hin beekne biyya keenya irratti ilmaan oromoo irratti godhamaa jiru akkuma argitan jechuudha. Meme jaarsa kana mee dhaggeeffadhaa dhugumatti jedhe afaan amaaraatiin dubbii hedduu dubbatee jira. Akka Itoophiyaatti akka biyya keenya keessaatti yakki nuti hojjechuudhaaf ijaalin nakki nuti hin hojjenne jiru jedha. Mee dhaggeeffadhaa. እኛ ያልሞከርነው ክፋት ምን አለ እዚህ ሀገር? እንደ ስታሊን ሰው ዘቅዝቀን ገርፈናል። እንደ ሂትለር ዘር ተኮር አጥፍተናል። እንደ ፒኖቼት ሰው አሳደናል። እንደ ጋዳፊ ነው ወይስ እንደ ሳዳም ያልሆን ነው? ሁሉንም እዚህ ሀገር ሞክረናል። እንደ አይሁድ ሰው እርቃኑን ሰቅለናል። እንደ እስጢፋኖስ በድንጋይ ቀጥቅጠን ገለናል። በዚህች ሀገር ያልሞከርነው ነገር የለም። ዝርፊያ እንኳን ቢሆን ሰው ካለው ላይ ይሰርቃል የተወሰነ። እኛ አገሪቱ ያላትን ሰርቀናል። ዝርፊያ ነው፣ ቶርቸር ነው፣ መለያየትን ነው፣ ማፈናቀልን ነው፣ በዘር መለያየትን ነው። የትኛው ነው ያልሞከርነው? በነገራችን ላይ እነዚህን ሁሉ ብንደምራቸው የከጉርጉዳ የከ ኢልሞን ነማ ህራወነ ዋን ሄዱ ራወነ ጅራይ ስሪዳ ወንቲኑ ራወትን እንጅሩ ብየቲ ከነ ከሰት ብየቲ ኢትዮጵያ ከነ ከሰት የከ ህራወተ ሚን ተኮለ እንጅሩ እጁ እንደ ፖለቲካ አስተሳሰብ ቢሆን ኑሮ ኢትዮጵያ መጥፋት የነበረባት አሁን አልነበረም። እዚህ ብዙ ምሁራን አላችሁ። በደንብ ታሪኩን ብናጠነው ሩዋንዳውያን በዘር ተጨፋጭፎ 800,000 ሰው በገጀራ ያለቀው በአንድ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የሚገርማችሁ ያን ሬዲዮ ፕሮግራም የተዘራው ዘር ብታስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተዘራው ዘር በጣም ትንሽ ለፈካ ኤጀቹዳ ከናፍ ኢልሚናማ ኦሶኒ ልቡድ አንጅሩ አመንታን ከሚዩ ሰብኒ ከሚዩ ዱዳ ኢቲን ቡልማተ መታሳ ደንዳይ ቀባ ሰብኒ ከም nama ajjeesaati fayyaa ibiddaan gubaa kan jedhu injiru fayyaa ibiddaan gubuu mitiiti jiraallee akka inni jiraan isaa kafanamee akka seera lolaattis haa ta'u warri haramaneen kun warri bulguun kun warri nama nyaatan kun osoo lubbuudhaan jiru osoo ibidda keessaa ba'uudhaaf gangalatu fuudhanii sababa inni nama ta'e qofittiidhaaf illee kabajuu dhabanii jechuudha. Namoonni gurguddaan gocha kana hojjetanii akkamitti sammuu nagaa akkamiitiin galanii rafuun jedhan an gocha kana laale angayoonaatti hirriba rafaa jiru amma muraasa guyyaa lama ga'ee jechuudha. Galgalaaf gama tiktookii isaa ta'u gama miidiyaatiin isaa ta'u gama adda addaatiin isaa ta'u ijaan jira iyyamaa jira angayoonaatti hirribni sirriin fudhachuu dideena waan isin dhibu. Ummanni kun gara jabummaan isaa kana hin dhaabbanne
meme video kana laala ummata booji'amtoota Tigraay jechuudha. Waraana booji'amtoota Tigraay walitti qabanii mukatti fannisanii mukarra babbaasanii kaartaa meeqa amma inni itti dhumutti ummata fuulduratti dhukaasanii ajjeesaa jiru. Garuu Tigraay gaafa lammii jaraa boojitee jettee jechuudha. Lammii jaraas haa ta'u saba jaraas haa ta'u kaanis haa ta'u kabajaan teessistee yoo jarri galuu barbaadan galchaa yoo jarri waan barbaadan godhan insinaa godhaa turte jechuudha. Obboleewwan isaanii achi jiraachuu isaanii dagatanii gocha akka kanaa kan isaan irratti raawwatanu. Laalame viidiyoo kana. Egaa saba akka kanaati wajjiniin nuti saba akka kanaati wajjiniin Itoophiyaawi lammii Itoophiyaa jedhamnee waamamna. Lammii saba gara jabeessa saba namummaan illee ittiin dhaga'amne saba sirna duriitiin jaarraan 21ffaan barnoonni itti hin galle dimokiraasii itti hin amanne saba balaayinnati isaa yookaan olaantummaa isaa qofitti malee lubbuun namaa saba amantaa hin qabne. Maqaadhaaf Itoophiyaa የእግዚአብሔር ደሴት ናት jedhu gaafa haraqee isaanii dhuganii macha'anii tortoraa karaatti galan jechuun biyyatti Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti akka nagaan hin argamne akka biyyattiin kun jaarraa hedduu gabrummaa mataa sirraan buune kan godhu saba Amaaraa jedhaman kanadha. Saba namummaan itti hin dhagaamne saba amantii hin qabne maal jedhee akkan ibsu hin qabu jechuudha. Mootummaan fakkeenyaaf deebii kenneeraa dhimma gara jabummaa raawwatame kanatti jechuudha. Inni garuu Abiyyi moodii qabata paarlaamaa walitti qabee filannoo bilxiginnaa moo maal jedha badhaadhinaa maal jedha ummata waa inni moodii qabatu mee ilaalaa viidiyoo kana. እና አብይ ባለፉት 4 ዓመታት ብልጽግናን ስለመራ አሁን ይበቃዋል ከአብይ የተሻለ ሰው ብንመርጥ ለኢትዮጵያም ለብልጽግናም ይበጃል እና እጩ ሆኖ መቅረብ የለበትም የሚል ሰው እድል ልስጣው። ጸጥታ ይሄ ብዙ ሰዎች የሚታዘቡት ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት። ፋኒ ከንኬ ተካ ኦሮሞዳፍ ቢቸ ኢትዮጵያ ከናፍ ቶሌ ቤካማ ያስፈልጋል። አብይ እጩ መሆን የለበትም። ilmoof abbaan bakka tokkotti ajjeefamu mana hidhaa keessaa baafamanii ilmaan Oromoo jimlaadhaan ajjeefamu addabaabaayii irratti baafamanii maqaa abaa'oo saneetiin ilmaan Oromoo ajjeefamu akka kana osoo lubbuudhaan jiru harkaaf miilli hidhamee ibiddaan gubamu takkaa faanni kan kennu tolee hin beeku garuu ummata walitti qabdee maqaa dimokiraasiitti dimokiraasii ilaallee ሰውዬ ምን አይነት እብድ ሰው ነው በእናታችሁ annama isa kana jala taa'ee harka rukutuu fi afaan banutu namummaa hin qabu beeka kan isa kana beekameera. Hitlerii addunyaa yookaan Hitlerii jaarraa 21ffaa keessa isa jalqabaati. Hitleriin jechuudha namoota inni intinaa ta'e Yahudota sana badii jaraatiin alatti miti kan inni qaxxa'ee jiru. Garuu inni kun badii tokko malee nama lubbuudhaan jiru. mootummaa biyya tokko bulchuu miti ganda tokko nama bulchuu dandeenyedhaati. Maqaa doktoraan eessa yuunivarsiitii kamitti akka eebbifamtee baate namni quba qabu hin jiru. Maqaa doktoraa dhaattee kana tasiifachi deddeemtu jechuudha. Kanaaf jennaan Abiyyiin osoo hin taane nama isa deeggarutu mataan isaa nagaa miti. Nama maraate tokko bakka maraatuudha biraan deebi'amure. Isa maraate sana caalaa isa duukaa bu'ee yaada isaa waa hunda isaa harka rukutuufitu isa caalaa maraataa. Ummata gara laafne kana nutti qabee jechuudha. Viidiyoon engaddaa Matakkaliin isaa ta'u Beenishaangul isaa ta'u eessayyuu haa ta'u gocha kana balaaleffachuurra deebi naannoo kanatti jechuun maal faayidaa qaba? Ibsiyootti hin kennamne biyya kee ofii akka mootummaatti keessa jirtu kana bulchuu erga hin dandeenye. Paarlaamaa walitti qabdee muudii maaf nutti qabdaa boo? Awway baqaal. Min ayna ሰው ነው
akkasiin jetteettu ummata kana wajjiniin akka mucaan kun jetteettu ummata kana wajjiniin biyya tokko jedhamni waamamuun keenya ቱ እናንተ በጣም ነው የምታሳፍሩት ቱ ኢትዮጵያዊነት ቱ ለዘመናት ከናንተ ጋር የኖርኩበት እድሜ ቱ አሳያችሁን ይሄው የሰውን ፍጡር በእሳት ያቃጠላችሁ ከነ ህይወቱ ገላችሁ እንኳን ቢሆን አይኑ አያይም ነበር እንደዛ ከእሳቱ ለመውጣት ሲንፈራገጥ መልሳችሁ እየጨመራችሁበት ነበር ደሞ ንግር ምትናገሩ ነገር አጥያችሁን ኢትዮጵያ እዘለምኒ ዋማሙን ከንገኛ ገዮናት ዱጋ ወራዶች በዘርዘራችሁ ይድረስ ወቻከ ከናጃራ ሊደሚ ተቆፋ ከሳ አርጎሚቲ ጉራን ዳጋውን ባየ ከነማጅብሲ ውስዳ ተቆፍ ተቆ ገራ ፉርማታት ይወደምነን ጨልስለ ሚዲያ ረተኘ ፕሮፋይል ረካወኔ ጉያ ለማን ተቆ ኢጁ ኢስኔ ፈልጅሩ ወቦብራ ዳበቹ አዋንቴፍ ማኒ ኦሮሞ ሁንዲ በከ ጅርተኑ ከአ ወቦብራ ዳበዳ ቡሲ ተኤ ማልሚከተ ጉማ ከና ከኑ ከፈሉ ደንደ ወቦ ቆፍቲደ ካራሴር ጀር ጎራና በነቴ ለብስ ወራና ለብሰቴ ወጂ ጀልቀብዴ ጀርቴ ሜ ከነራ ሚረጋ ቪዲዮ ከነ ሲለገና ሜሮ ጀር ቲክቶክ ካሌሰ ገና ሜሮ ጀር ቲክቶክ ጀለረቲ ሂርማታ እረቱ ዋንጀር ጎዳ ጅርቱ ፊ አከጀርት ጅርቱ ላላ ያ ለፋኖ ዩኒፎርም ማሰፋት አስበናልና ፕሊስ አንተ ምን ነገር ብሰራበት ለጀነራልም ነግረናል ባለፈ ብርና ዋጣ ብዬ ዝማልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ብሩ ሞልቶልኛል አሰባስብ ያለው ኦሬዲ እግዚአብሔር ይመስገን ሞልቶልኛል በራሴ ጓደኞቼ ሰብስቤ ሞልቶልኛል ግን ያ ሳይሆን አሁን ደግሞ ዩኒፎርም ያስፈልጋቸዋል ፋኖች አንድ አይነት ልብስ ይኖራቸው ይገባል ምክንያቱም አንድ አይነት ካላላቸው ወንድሙን ይገላል ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፎርም ስለሚያስፈልጋቸው ያማራ ልጅ ዘርሰልካ ከነረጅርቴ ኦሮሞ ከንከ ቲክቶክ ለታ ኤጌሚ ጠበቹ ማለ ዋቶኮ ልብስና ጫማ እንግዛላችሁ ዩኒፎርም ለሚዴከኝ ቢኬ ስትዘና ዋቶኮ ሰዎች ያሉበት ግሩፕ ነው ቁበቀባታ አንጅረን ነው ዘሪ ጌሚ ነው ጅኒ ጠበታ ዱባ ፋኖ ዘራቹ ኦሮሚያ ከሰከ ካፍቴ ummata oromo jiblaadhaan fixaa amma booda geemi taphachuu dhiisaati waan tokko godha garee ijaarree jira garee sana irratti kottaa makamaa woboo gargaara kanaan ala wanti tokko falli tokko ittiin hin jiru yuunifoormii hodhisiisaa jirti faannoo jaraati maqaa amaanu'eeliin ikko amaanu'eeliin addabaabaayii irratti shanee ajjeesaniidhaan haadha fuulduratti footoo isaatiin qarshii walitti buufteetiyyi qarshii kadhattee gunfudumii banattee jarri nafxanyoonni gunfudumii banatteetiyyi faannoo jaraan yuunifoormii hodhisiisaa jirti meeshaatti bitaa jirti nuti asii teenye miidiyaa qofarraa afaan banaa oolla gochidheen gadda godhame kun oromoo hunda kan hin dammaqsu yoo ta'e jedhe yoomuyyuu oromoon hin dammaqu waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa viidiyoo kabira haarawaadhaaf akka walitti deebinu abdii guddaan qaba hormaati kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya taata harka nyaate ya harka nyaatetti ajaa'ibuma kan faanni kintolle ajaa'ibuma gaanii galaanii fi ajaa'ibuma kan haajee koonyaatti ajaa'ibuma keenya baarana olee boolee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun qorii